Siyajabula ke kakhulu kwakhona phambi kwaNkulunkulu kulamaviki mhlawumbe ledlulile siqale inkulumo lesibukako lekhuluma living an effective and productive Christian life. Uphila impilo letawela umehluko iphindze ibe netitselo kithi thina njengebazalwane. Etikwale sicubulo sethu salomnyaka lesithi sethulisa kwesaba siyalidla lelive sincoba ngesibinzi. We silence fear, we possess the land, and we conquer with confidence. Amen. So ke kuze kwenteke lokho, we must be effective Christians. Kufuna sibe bazalwane lebathi lapho uNkulunkulu asibeke khona sifike sento umehluko. La asibeke khona uNkulunkulu kubonakala ukuthi kunebantu labanelugcobo lolwehlukile. Ngoba lokuba ngumzalwane unegcobo lasezulwini. Amen. Lugcobo asibo nje lobafundisi kuphela. Banegcobo lolwehlukile ngokwenta inkonzo lehlukile. Nawe unegcobo lokwenta inkonzo lehlukile. Lena uNkulunkulu layibekile lapha kuwe. Manje njengamakholwa ufuna siphile impilo letawuthi nase sifika phambi kwababe athi well done my faithful servant. Nase sifika phambi kwesihlalo tholakale ukuthi wakho umchele akusiwo umchele wetshani kodwa kunemchele wegolide. Ayibonge inkosi yasezulwini. Lokho kutakweliwa kwekuthi usaphila lapha emhlabeni uphile njani, wendeni, ukwende njani, ukwendile into koNkulunkulu la kuthume kona ukuthi ukwende. Amen. So ke ebigini leliphelile sibuka ingathi ya 2 Peter so sibuka yona 2 Peter chapter number 1. Ebigini leliphelile sibuke lenzaba ukuthi how to develop an effective Christian life. Sabuka qualities noma sabuka tintfo lekufanele ukuthi sibe nato noma tintfo lekufanele sitende letitakwenda lokwekuthi lokukholwa kwethu kubonakale kugcine kuthela titselo. Lokutakwenda kwekuthi lapho sikhona le environment lesikuyo siyiguqula hayi yona iguqule thina. Letakwenda kwekuthi noma ngisekhaya kubonakale ukuthi kunababe noma namake noma nemntwana lokholwe inkosi uJesu. Lethi nakwenda tintfo tendeke. Amen. So ngisibuke into letintathu ebese class ngabe sengiyakhomba ukuthi one ngitshela ukuthi sibuke ini kodwa nje ngesikhathi sengitshela. Amen. Number 1 sisinte invest in your faith. Invest in your faith. Hlanyela tintfo letitsite lapha ekukholweni kwakho. Sengikholiwe inkosi uJesu yebo. But akube khona lentakwe endaba kuze kusi lokukholwa kwami kutokhula. Ngoba kuze sizokwenda umehluko la emhlabeni kufuna sikhule kamoya, spiritual growth, sibe spiritually matured.
manje ufuna kube interest out ingeta lapha ekukholweni kwethu. Number 2 sathi cultivate the spirit of excellence. Cultivate the spirit of excellence. Kwekuthi kuko konke lokwendako yenda siqiniseko kwekuthi uyendisisa. La ubambe khona wena ngalokweqile. Sisabekisa ngasesikolweni ukuthi now uthole 10/10 babhala ukuthi excellent. Le report yakho ayigcwale ku excellent. Ngekuthi nangabe kuthiwa ngiseklasini ngiyafunza, I do my best. Nakuthiwa ngisemsebentini la ngibekwe khona ngicashele kwenda lo msebenzi wami, I do my best. Number 3 sathi pursue knowledge. Funa lwadi. Lo mhlaba lesiphila kiwo lo udzinga ukuthi ube umuntu lovulekile ngcondvela. Ube umuntu lo tati kodinto. Lo lwadi lesikhuluma ngalo sithi practical knowledge. Lokwadi kwekuthi lempilo ngayihenglisha kanjani. La empilweni ngoba tikhona tonke izinto la empilweni. Ngibe nelwadi lokuthi nasenjengenda njani. Ufune lwadi. Nangabe nje ufuna kuphila, ngaphila njani? Ngifune lwadi. Amen. Nangabe nje ngifuna kwenda ibusiness, kuze ngiyoyenda ibusiness yami iphumelele, angifune lwadi ngale business. Amen. So bazalwane, letinfo leti uma sitawuqhubeka njalo sidenda, titawudenda lokwekuthi sigcine sithele tithelo leti tamthokozisa babeNkulunkulu. So ke lamhla siyaqhubeka bazalwane, sibuka lamanye ama qualities la khona noma letinye tilwe kufanele ukuthi sitinake letakwenda lokukholwa kwethu kukhule, lokutakwenda lokukholwa kwethu kube nemehluko. Khona la encwadzini yaPetro wesibili verse number 6 ngawubuka yena last week besibuka verse number 5 uthi ke verse number 6 nasekwatini nengete kutitsiba nasekutitsibeni nengete kukhuthatela nasekukhuthatheleni nengete kumesaba uNkulunkulu. Amen. Ake sibonge lelive. Baba uNkulunkulu egameni la Jesu Kristu waseNazaretha, leli Nkosi livi lakho leliphilako, livi lakho Baba wethu lengcwele, le Baba wethu lonemandla ulibhalele Nkosi kwekuthi sitawuphila ngalo. Nkulunkulu wethu longcwele siyathandaza lamuhla Baba ukuthi usakhuluma. Nkulunkulu wethu lonemusa, lelivi Nkosi alibe kuphila kithi. Sende Nkosi siliconze, sende Nkosi ukuthi lisiguqule lingekhathi lethu, kuze kuthi Baba uma siphuma la sihambe siyokwenda lokushoko. Uma sitakwenda njalo Nkosi sitawubona tithelo letinhle. Lokhu Baba siyakholwa egameni la Jesu Kristu. Amen. So bazalwane, uMapostle Petro uqhubeka ubale tinfo lekufanele tibonakale kumaKristu. And ngidawuthinta nje nguthathu la lokulakho verse number 6. Number 1, control your thoughts and actions. Amen. Control your thoughts and actions. Uthi lana etikwalokwani lesikhulume ngakho evikile liphelile. Asengete kutitsiba. Lokutitsiba ngesidele singisi lithi self control. Lwadi lusiniketa kwekuthi sikhone kubona lokungiko nalokungasinda. Uma sowuthole lwadi
lwati litakufundzisa kwekutsi yini lekufanele uyende le right futhi yini lekufanele uyende that will be beneficial to you letakusita letawenta kwekutsi impilo yakho ibe ngengcono manje ke bazalwane lo lwati lukahle kodwa lobuntu bethu lenyama yethu yona iba netinto letifunako iba netinto letati khanuka letinye taletinto lesitati khanuka tiphambene nentsandvo yaNkulunkulu kufanele sikuqaphele lokho ngoba sase saphuma kulentsandvo yaNkulunkulu ngeke sakhona kwa effective manje ke sitha sihlakaniphile siyazi ukuthi umuntu and now umuntu sathatha ukununusela ngento letakujabulisa noma lotayithanda kanti indlela yakhe yekuthi akuhehe ukuthi ugcine usukile kuNkulunkulu manje ke kufuna ukuthi ube ngumuntu otawukhona kubona bese uyakhona lokutsiba kube netinto lotawutigwema ungadendi so that you can continue and be effective lesithi self control lokusho kwekuthi kunemicabango letawufika kunemagama lesitawakhuluma kunetento lesitawutenda kubita kwekuthi konke lokho akungabusi wena kodwa wena busa kona imicabango yakho lefika engcondweni ayingakubusi kodwa wena busa lemicabango emagama lotawakhuluma akube ngemagama lakhako hayi emagama labhidako lesiye isikhathi amagama lawakhuluma kuwe lamanye wakhuluma kubantu so ke uthi ke lo mbhali asengete kutitsiba ngiyathanda ke ukumusha amplified the classic version ithi and in exercising knowledge develop self control usenalo lwati usasebenzisa lwati lwakho but akube khona lokutsiba akube khona lokwati kwekuthi kukhona imincele lengeke ngisayeqa kwaze kwakhuluma lomunye umbhali wathi beka umlinzi emlonyeni wami lokusho ukuthi beka gazi emlonyeni wami kuze amagama lendawakhuluma kungabe amagama la ngakendluli esisefeni lokuthi ube nesisefo ngule self control esikhuluma ngayo ngilokuthiba nekwenta kwethu ngiyafuna kuze sitoyibona kahle lenzaba ngawulanza abantu lababili ngibabeke lambi kwethu ngifuna sibabone labantu ababili lapha kwekuthi lo munye wakhona kuditsiba lo munye wehluleka kuditsiba ngisababuka bobabili ngabacathanisa lo munye ngimbeka ngala lo munye ngimbeka ngala manje ngeke ngibide umuntu ngalo muntu osucabanga sengibekisa ngaye manje ke lo munye kukabi so angiyekele nje kanjalo kodwa engcondweni yakho babeke labantu abamthula weqala lemfuna simbeke eceleni sawubeka Davide la inkosi Davide ngalana sawubeka Joseph sekusho laba waseBhayibhelini ke amen na Davide nganyelanga iBhayibheli lithi nafunza incwadi yaSamuel wesibili chapter number 11 iBhayibheli lithi Davide bese kumthambama laba imawumshadawusi in the evening laba yatawusi in the late afternoon kahle kahle lengathi correct ngale sithina sawu understand ngakhona ngulo late afternoon leko 4 kuya ko 6 amen
lilanga selithe kugoba uyahamba lithi waya ngetulu eliphahleni esigodlweni sakhe emaJuda ke lendlela bekakha ngayo tindlu bekakha ngendlela ukuthi ungaya uye ngale ngetulu ku roof ufike uphumule nje khona uhlale khona kube lula ngiko nje na Petro siyathola ngale Acts chapter number 10 kwekuthi waya ekamereni noma ke waya eliphahleni ngetulu wayothandaza kwakuyindaba ebakha ngayo so ke na Davide ke so uyahamba uyakhona nakaselapha ngetulu ku-roof yakhe eliphahleni lasesigodlweni ubona lo munye mbake lo make uyambona uyageza anthi la ugeza unless kulohlobo lokugeza lugcokile kodwa nje la ugeza uyavama ukuthi ukhumule impahla uyambona lo make nilakambona lo make uyambona ukuthi muhle lo make now lo muntu awusibeka gezela lo make ngaphandle athi awuzabona inkosi Davide nje plus understand bazalwane ukuthi lesigodlo saDavide ngoba iJerusalem idinzaba so ke besetulu manje na ubuka ke entulu uyakhona kubona ngime lapha nje entulu entsabeni ngiyakhona kubona konke lapha phasi kusikwentekayo make bekade igezela asekhaya kakhe anesihaha sakhe lokho ukuthi indzawo yakhe igezela lefenselwe kahle levalekile ukuthi bomakhelwane ngeke bakhona ekubona kodwa lona ngoba usentulu yakhona njengoba nje ungaba ne-wall fence kodwa ngaba senza wena ephakeme ndawubona ukuthi kwentekayo lapha so ke Davide nanaye soyabona kunjani impress nake ke bazalwane wathi ngekubona Davide wathumela lomunye umuntu wathi asuhambe uyomtholela information ngalo makelo wahamba yo investigate wa research wabuya ne-information information wamtshela nokuthi lo make lo idvozakade yabani ngumfati wa-Uriya so Davide bekanalo lwati kwekuthi lona ngumfati webantu amen sahamba kanye kanye Mose unalo ini lwati walufuna lwati waba nalo lwati kanti ngiyakholelwa lokuthi Davide bekanalo lwati kwekuthi angeke bese ulala nemfati webantu ngoba lokho kuphinga lokunye lokuphambene nemithetho waNkulunkulu imithetho leshumi nje iyasho usungaphili unayo yonke knowledge Davide unalo lonke lwati lokubana lolwati lwakhe indzaba ithi ke lo lwati sota usebenzisa athi khumbula ukuthi ngitsite sibantu ubuntu bethu kunedinto labese biyadikhanuka njengoba waba nesikhathi sekumbuka lo make nakageza wambona ukuthi muhle lokwakheka kola kuye sekatholile information wahamba waphizwa bathumela salimlanza lo mfati webantu angathi noma solo silingo noma yini kodwa lithuba waba nalo lekwenta isinqumo kuthi ngenta njani ngalolu lwati lenginalo wasenda isinqumo sekuthi nyalo ke akulandwe lo make akunenzaba ukuthi ngumfati webantu but ngakwenda le ngifuna kwenda amen so Davide wasebenzisa emandla akhe wasebenzisa kwekuthi uyinkosi unemandla usangena noma angathola noma abe ngibani lamfunako ngoba unemandla ngithi wangasacabangi ukuthi umphumela waloko kutaba yini wangasasebenzisi lo lwati lanalo
kwekuthi atidvebele kwekuthi ngenxa yalokhu angeke ngisakwenda lokho wehluleka kudibamba wehluleka kuditsiba kwekuthi noma lolwati analo but wasuthi ngathatha lolwati lenginalo ukuthi lokhu kurong ngithathe ngibeke eceleni. Amen. So sibona ukuthi Davide bekanelwati kodwa bekede self control bangakhona intitsini. Now sasibuka ke Josepha. Na Josepha naye waba sesigabeni lapho alingwa khona. iBhayibheli yasitshela ukuthi Josepha nakasebenza asigcili kaPotifa. Asebenza endlini kaPotifa. Aniketwe emandla nemagunya ekuthi angamanager konke lokusekhaya laPotifa. Kodwa umkaPotifa bekasola umlanzelela lo mfana. iBhayibheli isibeka mhle phela Josepha. So lo make yena wehluleka kudibamba. Wamfuna wamlanzelela lo mfana angincenga onke balanga azama ecacisa segama lesingisi azama kumsejusa lo mfana. Atha sebuya phela manje sithi kanye nje. But lo mfana bekasola thola indlela de kumbalekela. Now kwase kwefika lapho babo babili endlini wathi make sengizama ukuthi baba sengangihlula ke manje wazama kumbamba ngenkani wena njani Joseph wathi lenyawo ngethwali ngamane kusale emajazi kwasala ijazi la na sibona la kunamagama lawa khuluma Joseph la khombisa kusibeka lelwati lolutsinde wathi yes sisomthula futhi yebazalwane bekangenda noma ngabe yiJoseph atobe sithole ama favors ngiyacabanga ukuthi bewavuma kulomaka naloma ke bekade amkhulumela kumphathi wakhe uthi hayi nabe yasetshela sungenela ibonus manje na kodwa Joseph wathi yes sisobabili but ngibona kanjani phambi kwaSimakade. So Joseph abekade kwekuthi number 1 kuphambene nethando yaNkulunkulu kwekuthi noma ngijaha kuthi ngalala nemfati webantu lokho nje kuphambene. Number 2 waba nekwathi kwekuthi lo uNkulunkulu lo kude lo ngagwenda angakuboni. Kwasho umhlabeleli na athatha evesini athi ungadenda tonke tono live lingakuboni kodwa ngeke utifihle kuye. So Joseph lolwati lwakhe. Number 3 Joseph wathi angeke aze abetray noma athense noma ke endele phansi umphathi wakhe. So ngiyiko lathi lokungenani noma lithuba lingivelele ibhamama but wathi ndawubaleka. Amen. Joseph wakhombisa self control, wakhombisa kuditsiba, wakhombisa kwekuthi ngiyacabanga ngoba Joseph abekangumuntu ngoba futhi sinake bazo singacabanga ukuthi abantu baseBhayibhelini behlukile kunathi. Ngiko nje Jacob atawuthi akhuluma ngaElijah athi bekangumuntu njengathi. Ngiyacabanga ukuthi na Joseph abake bamfike siyathi kodwa umhlelo makhe naye bamfikele ukuthi kodwa kude lo ngayibona but ngenxa yelwati lanalo ngekuthi ithando yaNkulunkulu ithini wakhetha kwekuthi angamane alahlekelwe ngilomsebenzi kunekuthi acompromise. Liqiniso lithi leti bekhuluma ngato labazalwane dintfo leti letendeka empilweni yethu onke emalanga. Ema temptations ngekwehlukana kwakhona
umuntu lota ukhona ukuthi na ubuka kunedinto letaklahlekela ngenxa yokutsiba kwakho. Kunemathuba ebhizinisi lataklahlekela ngenxa yokuthi yokutsiba kwakho. Kungeneka ufeyile esikolweni euniversity ngenxa ye self control. Kodwa maye kuhle lokuthi kumane kukulahlekela kunekulahlekelwa injongo yaNkulunkulu ngawe. Ngoba sidivile tindzaba kwekuthi bayakwenda nabo lecture kwekuthi bathi ngicela ungendele ifavor nami ngiyakwendela ifavor kuze utosiphasa lesifundo sakho asikhiye nami umnyango sisebenze sicethe dabe sendoda uphasa nawe utawuthi uyacabanga wena yathi kufaila la yinkinga phela la fail and repeat layithatha le mali ekubhadala. Those are the realities of life. Joseph wathi ngamani kulahlekelwe ngomsebenzi ekwamlahlekela ngomsebenzi enwagcina acanjelwe manga Joseph kwathiwa nguye bekafuna kubamba lo mali wagcina ayiswa ejele Joseph. Bathi buka kuhle baNkulunkulu noma walahlekelwa nguloko kwaleso sikhathi but Joseph wagcina afeze injongo yaNkulunkulu wagcina angu-prime minister waseGibhithe. Akuzange kwende kanjani kunedingo noma uNkulunkulu bekavele ahlelile kwekuthi kukhona latakwenda kaJoseph but along the way kwabita ukuthi exercise self control angalahlekelwa nguloko uNkulunkulu afuna kwenda. That is why Joseph was effective. Kodwa David kunedingo letendeke emva kwalokho ngenxa yalesono sakhe. Yebo wathethelelwa David. Yebo wasivuma sono sakhe but kwaba nema consequences. Kwaba nemithelela lebuhlungu. Wecela nje umthelela wafa lo mntwanakhe. Ngoba phela walala nalo umkaBasheba umka-Uriya wathola wabamba but washona lo mntwana. Kubuhlungu lokho amen. Nalokunye ke lokho bese kuyalandzela. Nasendlini kakhe kwaba ichaos. But besade besifundza ngato tonke letinto leto amen. So ke ngilaza ukuthi bazalwane kunetikhathi lapho kutawubika khona. Kunetikhathi lapho impilo itakuchallenge khona. Kodwa kubita kwekuthi you exercise self control. Utibambe utitsime. Lesinye isikhathi ke bazalwane le self control noma lo kutitsiba akusebenzi nje ngalesikhathi kubhekene nesono khona. Kulesinye isikhathi letinto letikhona ngenteka ukuthi akisiso sono but ngenxa yekuthi kunenjongo yaNkulunkulu kunalobhekene kuneligoli lofuna kulishaya kunetinto lotawutiyekela hayi ngoba tithi kodwa ngoba tikuphazamisa amen. Nangabe nje wafunza ngithi yathi kulomnyaka ngiyabhala ngifuna kuphasa ngemerit kodwa sekuthi merit nyalo sekuthiwa kodwa nyalo bamakagoli sekuthiwa amen ngifuna ukuthola excellent. Kunetinto lekufanele kwekuthi utigweme ungadendi kuze kwekuthi ungatolahlekelwa kuleligoli lakho. So empilweni kunetinto letingasiko dimbi but because of naku lofuna kukwenda utawutibeka eceleni. Yiko self control uhambisana na self discipline. Amen. Nafunza incwadi ngabaseKorinte. Ngicabanga ukuthi kungabe ngicala ngabaseKorinte. Lo chapter number 9. Yes. BaseKorinte chapter number 9. Verse number 24 na 25. Uthi anadini
kuthi labagijima ngekuncintisana bagijima bonke kodwa munye lo wemukela umhlomelo nani ke gijimani khona nje uthola lo mhlomelo ngifuna sitake lo verse 25 bantu labancintisanako batitsiba kuko konke bukani ke ngobe labo basuke betela kuthola umhlomelo lophelayo kangakanani ke sine lesiyawumukela umhlomelo longayuphela amen Amen. uthi wonke umuntu ongenela umncintiswano nakuthiwa nje kuyagijinywa imbume marathon bayaqala bayatilungiselela ekutilungiseleleni kwabo bayathi kwekuthi ngaba neschedule sami lesistrict ukuthi ngakwenda kanjani kuze kwekuthi nalifika lesuku lwalomncintiswano lengikhanze kwekuthi ngilungele kwekuthi nangingenela lomncintiswano ndawina uthi ke lo mbhali ngenxa yalokho bayatitsiba etintweni letinene kuze batothola lo mhlomelo bona ke lo mhlomelo ngumhlomelo nje wesikhashana lana bekakhuluma ekorilo kwakula labanye ama games lama games awo bekacishe beka number 2 bekunema Olympics leswatiko wona ke beka ngephansana kwama Olympics so bekulungiselela lemncintiswano lenjengale so vele labasekorilo bebani nje ukuthi ukhuluma ngani Paul la bebaxonza ukuthi kusho ukuthi lokulungiselela lama games lawo so ke bazalwane uthi ke le discipline yalabantu labatogijima ngulele kufanele apply la etimpilweni tethu dekholwa kuze soba effective kubitha ukuthi kunetinto lesithathe beka eceleni kuze nje soba effective abekhuluma babencumalo la athi njoba nasakha emakhaya sifasa emabhandi ngule discipline le self control kuthi bayengayikhanuka le pizza akusiso sona ukudla pizza amen imnanzi futhi but ngenxa yokuthi kukhona nginemgomo yokufeza angeke ngisayidla le pizza kuze kuthi kukhona ku-achieve lelo ufuna uku-achieve ngeke abukela lenye ivideo yemidlalo webhola angideclare ukuthi angithe side kulaba lababili ngoba kukhona labanye side la Messi labanye basa side la Ronaldo kodwa ngikhuluma nga Ronaldo amen ngeke ngabukela lenye ivideo lethi leveta lokuthi ngesikhathi ba off season off season ke bomake lengayibukela ibhola kusho ukuthi nasesiphelile lesikhathi sekudlala sebalungiselela ukuthi iphinde icalele phasi imidlalo kunalesikhathi lapho nje kuphunyulwa khona manje kuthi ngalesikhathi leso wenda njani ukuthi ilungiselela kuze kuthi nasekucala ukudlala akhanzakale ukuthi yena solo ukahle ngekulanza konke kube kunene manje lekunakile kwekuthi uthi uvukele kusentela nga6 ekseni ayojima 90 minutes uyajima kodwa igame how many minutes amen uyajima 90 minutes abuye atidle ibreakfast yakhe ahamba yolala 90 minutes alele aphinza avuke ahamba yojima 2 hours wakhe aphinza abuye alale 90 minutes aphinza avuke aqhubeke ngasitanga ngasibang 90 bang 3 labo 90 minutes back now uyatilungiselela endlini uyathi ukuthi namjima afuna ngiphinze ngiphumule kutokuyisa lamandla lengiwachitha ngesikhathi ngijima nekudla kwakhe la kudlako udla low fat high protein foods akadli kudla noma ngabe yini kodwa uyakunaka lokudla kwakhe
kuze kwekuthi angafani nami kukaze konakale lasini i6 pack igcine be1 pack and kuthi very disciplined kulo noma ngekafana nemalanga kodwa nje uyakimisela ukuthi uyagwenta uyagcina lokho hayi ngoba ngadwe ngumuntu hayi ngoba njalo uyadilungiselela so mule attitude leyo ye self discipline and self control kwekuthi noma ngabe ukhalwa ini but at discipline at control. So if we are to be effective Christians konke lesikwendako asesithi tshele nje ukuthi ngawuhlala kuloku ube disciplined. Amen. Ngiyagcizelela ukuthi ngihlala kakhulu le point lelo ngilokuthi ngulapho silimala khona singemaKristu. Nami nje ngicela ngibuka konke lokhunya ngathi yabona la namhla tilima ekhaya ke lamuhla tilima nangakabi. But let us strive ukuthi we exercise self control. Kulamalanga ngeligama leliphake lelivumile bakhuluma ngabo self mastery. Lokho ukuthini bazalwane? Lo self mastery no self control legama lisetshenziswe la self control la. Kusho ukuthi kudadi wena ukuthi unjani ungubani. You can't control what you don't know. Angeke ukhone ukucontrola into longayadi. Labethi inkinobho nje la bayakhona ukucontrola inkinobho ngoba badala ukuthi sisebenza njani leti inkinobho. Kanjalo ke nanawe. Na udadi nje kwekuthi ngebuthakathaka la ngoba wonke umuntu ophilako kukhona la strong ngakhona. Kukhona la nebuthakathaka khona. So na udadi ukuthi yathi mina nginebuthakathaka la. Mina nje buthakathaka bami ngemaswidi. I-chocolate nje ngendeka nje vele ya ngidle ngagana lokutikala. Nangithekele ebhanki idle yonke. Manje kufuna ukuthi sesikhathi bese exercise ibazalwane self control. Kuze babe ngiyikhanuka ngayi lokhu kungayi lesitolo. Ngoba ngale sitolo ngiyibona bese ngiyihawukela. Lokudadi wena kuthi nguphi lapho lesikhathi ke uyadadi kwekuthi mina nginebuthakathaka la. Nangabe nje wesilisa uyati ukuthi nginebuthakathaka la ngibona skedi. So ke funa ke bese wena into letagwenda kwekuthi lo buthakathaka bakho bugcine bungakuyisi. Ungatifaki engodini lapho utawugcina wehluleka khona. Ungadeli isigora lapho unebuthakathaka khona. So wonke umuntu ufuna ukuthi wena njani bazalwane udadi. And lokudadi bazalwane le self control asisebenzisi ngoba sekufike inkinga. But siyadilungiselela ukuthi nasayifika le nkinga ikhanze ukuthi ngifasile tonke tinzalo. Nake lokumnanzi lokuthiba kusipho samoya longcwele. Now ufunda Galatians chapter number 5 verse 23 lapho Apostle Paul abala khona isipho samoya longcwele kuthi tsiba ngokuya kusho ukuthi moya longcwele uyasisida kwekuthi sigcine sikhona lokuthi tsiba singakwendi lokuphambene nalethando yababe uNkulunkulu. Titus 2 verse number 11 kuya 12 uthi for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Umusa kaNkulunkulu uwendlalile uNkulunkulu wawendlalela bonke abantu. Once again, this grace of God, lomsa kaNkulunkulu, it teaches us to say no to God ungodliness and worldly passions. Uyasifundzisa lo musa kaNkulunkulu kwekuthi etinfeni letelive netinto letinkanuko telive netinto letiphambelela uNkulunkulu sithi no. Ngamanye amagama uma uthi exercise self control usebenzisa emandla akho udawehluleka.
utawuhluleka. Base Roma 7 yakhuluma uMapostle Paul uthi ngiyakwati lokulungile ngiyakwati lokuhle ngiyakwati kufanele ngikwende ngisathi ngifuna kwenda lokuhle ngikhanze ngenta nakulokubi yini iself will ngeke ikuside bathi sithi ngemandla kaMoya oNgcwele ngoba kunamandla kaMoya oNgcwele la sifundzisa to say no to ungodliness. Now qhubekela uthi lamandla sifundzisa to live self-controlled, upright and godly lives in this present age. Lamandla lesikhuluma ngawo lo musa waNkulunkulu usiniketa lamandla ukuthi sikhole ukutsiba siphile impilo leqonzile siphile impilo ekumesaba uNkulunkulu kulesikhathi salamuhla kulesikhathi lesi. Amen. So moya longcwele nguye lo sisindako moya longcwele nguye lo sifundzisa kwekuthi sithi no etintweni letiphambene naNkulunkulu. So ke number 1 sithi you control your thoughts and actions kuze sizophila impilo le effective imicabango yethu ayibe imicabango ngiko ke base Roma 8 asitshela ukuthi ingqondo le controlwa inyama itakwenda kwenyama ufile lo muntu iletha kufa kodwa ingqondo leta ucontrolwa ngumoya longcwele iletha kuphila nekuthula. Amen. So kwekuthi sivumele moya waNkulunkulu kube nguye lo controller ingqondo tethu. Number 2, persevere through challenges. Amen. Persevere through challenges. Uthi lana nasekwantini nengete kutitsimba nasekutitsibele nengete kukhuthatela leswathi likhuluma ngekukhuthatela which is perseverance. Lamanye atakhuluma ngapatience, lamanye akhuluma ngaendurance, lamanye akhuluma ngasteadfastness, lamanye akhuluma ngapatient endurance. So lokusho into yinye nje kukhuthatela. Ngithatha leli swati lithi kuphokophela. Kusho ukuthini bazalwane? Kusho ukuthi uma wathi kwekuthi yini lengijonge kuyenda empilweni. Uma wathi kwekuthi ipurpose yaNkulunkulu empilweni yami yini? Kuthi ke noma tifika timo letimatima noma kufika bulukhuni empilweni kodwa wena ukhone kwekuthi uqhubekele phambili ukhone kwekuthi noma tikhona letimo ngingakuyekeli khona ukhone ukuthi noma tikhona letimo noma tishaya letimo ungalahlekelwa injongo yaNkulunkulu. So ngiyathanda lo munye nakachaza leligama lelo uthi it is an active and energetic resistance to hostile power. An active and energetic resistance to hostile power. Shokuthi ngelo kusho ukuthi la empilweni yethu lekhona lempilo yeKristu sibhekana epresence sithathe nangithi. So kunentinto sititha letawusenda ngale self control isikhathi esiningi likhuluma ngentinto atawudenda atidayise atikhangise lambi kwakho. But lesinye isikhathi uyahlasela sathana. Ubhekane netimo letilikuwe. But thina njengemakholwa lataba effective. Kwekuthi latifika letimo. Tisi noma tishaya tisi ngempili. Tisi noma tishaya uthi emuva nginangikhona. Forward ever. And lesinye isikhathi tiyakushaya vele uwe. But usinasemwile uthi ngiyavuka ngempili. Amen. So kabazalwane, this is the character lebhekekile kithi thina singemakholwa. Kwekuthi nathi fika timo atisishaye tisingcwabe.
but Timo siyavuka sigijime siyembili. Timo tisakhela emamasela ukuthi sichubekele phambili. Uma sibuka abazalwane lempilo yekholo kubitha kwekuthi kuzokutokhona kuthi nathi fika letimo wathi ukuthi amandla ami ngiwadonsa kuphi emandla ngawathatha phi lapho sengigowisha ilife seyasa life impilo seyenda tifo lende impilo seyimadima but emandla ami ngiwathola kuphi ngake tibe ntsathu kweqala look within yourself yathi ngikholwe inkosi uJesu lokuthi ngikholwa inkosi uJesu ngingumntwana kaNkulunkulu uNkulunkulu uhlala kimi ngamoya ogcwele lokho nje ngekwabo kunginikeza isibindi sekuthi ndawukhona ukuchubekela phambili ngoba emandla ngiwathola kuye amen lokunye lokukusida asubuke eceleni kwakho sinelifu labofakazi sinebantu labakhonile kuyibamba ishisa sinebantu abedlule etimeni letimatima bathi baqhubeka bakhona kufika ngesheya nangabe bakhonile kufika ngesheya sho sinami ngakhona ngedulu kwaloko sibuka Kristu Jesu uthi emehlo enu akangasuki Kristu Jesu lekwathi nakabhekene nesiphambano kodwa yena waqhubeka waze wayifeza inkonzo yakhe wagijima irace yakhe abhekene nesiphambano. Jesus Christ is our role model. So Jesus was effective noma khona ama-challenges sikhona siphambana wakhona kufeza injongo yababa eNkulunkulu nanansi-ke njengamakholo tikhona letimo tishaya naloyo anesakhe esiphambano labhekene naso but nasikethe sawesusa emehlo ethu kuJesu Kristu uthi bayiBheri chapter number 12 uyasitshela lokuthi uma sitha umntana sibuke Jesu Kristu angeke sikhathale will not give up. So bazalwane le character ye-endurance noma ye-perseverance yaloku khuthatela noma kumadima ngiyo lele bhekekile kithi kwekuthi nakufika ama-challenges uthi kodwa embili ngilapho ngiyakhona base Roma 5 verse number 4 uthi ngoyigama la endurance na perseverance oliye la eBhayibhelini uthi an endurance develops strength of character uthi lokuphokophela lokuqinisela lokukhuthatela ngiko lokwenda kwekuthi ube nemamasela ekuthi nangabe ngikholile kuncoba nyalo nasekufika lesinye isimo ngawukhona kuphindze ncobe nangithi neloku within yourself ngisho lokho kwekuthi nangabe kukhona lengedlule kuko hayi nanyalo ndawo endlula lokho kwakha wena le character yakho kwekuthi timo tiyefika but tingishiya solo ngimile ayibonge inkosi nangabe kunemule singafuna sibuke kuye kulendzaba le uJoseph siyathi indzaba yaJoseph siyamathi Joseph azondwa bomnakabo bamthengisa bomnakabo waba sigcila kaPotifa kodwa nakasebenza kaPotifa asigcila uNkulunkulu bekanaye konke bekakwenda kwakuphumelela kwaze kwefika nalapho sengikuthi insini bamcambele emanga wayophonswa ejele nasejele waqhubeka baze bamele prefect lasejele wathoba prefect lalejele nakhona lapho siyabona atohumusha emaphupho alabayi lo munye abuyele emuva emsebenzini kwasebenza ngathi umkhumbule ngamkhohlwa umuntu le but
but wamkhumbula lasekunesizimo lempilo yakhe yayisolo nje asi hayi singasekhamba kahle enyalo phindze kuvelele okunye hayi sekhamba kahle kenyalo phindze kuvelele okunye nginempilo yethu bazalwane kuyende kuvuthi hayi sesengcobile nyalo asengiphefumule uthi usaphefumula kufikela okunye but noma kunjalo lokwadi kwekuthi wena uyakhuthathela noma tifika timo kwenda lokuthi ukhone kuba effective empeleni lempilo yakho igcina ibufakazi uma wena bakubuka ukuthi ngoba basibuka labantu bazalwane bayakubuka kwekuthi hayi siyambona nje uyesonfela onke malanga kumhambela kahle but bafuna ukubona kahle ngesikhathi sokushayekile impilo seyishayile tipo setifikile bayabuka ukuthi ingabe kudakwenda njani bakubone uma kulesimo baba base bayagatha kuthi hayi nangu utawushayeka bakubone uma bakubone ukhona ukuphumela ngale kwalesimo bathi ukhona lo nkulunkulu wakhe utawumbona sasonzela umuntu ongazange sekaye esontweni asasonzela kuwe sotawucala kubuta yini indzaba bayabuka abantu and that's how we are effective bekubuka lomunye umfundisi lothumile umntwana wakhe watibulala eluthi kule season leyo kunamakhelwane bekangenela nje nendzabeni esona but wambuka ukuthi ngalesikhathi leso eva lobuhluku lobuhlungu wenda njani nasabona ukuthi yathi uchubekile wamemendela Jesu wachubeka tisithetha tinyembeni kodwa wakubamba khona lento zasiyacala iyasonzela beyisolo ibuka but how you navigate challenges when the focus to bukhulu amen kwagcina number 3 honor the Lord in everything you do. Number 1 is to control your thoughts and emotions lokho kudila ngawe lokho la ngekhansi. Number 2 ngathi persevere through challenges nathi shaya tivo tifika timo lechamka ngaphandle wenda njani. Number 3, honor the Lord in everything you do. Lana sifunza uthi nasekukhuthatheleni nengete kumesaba uNkulunkulu. Legama lekwesaba uNkulunkulu ngihlale ngikusho belokho akusho kumesaba njengesilwane ngoba silwane la usaba uyasibalekela. But then gama leli likhuluma ngapfunza ngala English definition, an internal attitude that honors God and an external behavior that mirrors him. So it's an internal attitude that honors God and an external behavior that mirrors him. So it's lokwesaba uNkulunkulu lama umsho labane ngatawuthi godliness kusho kuthi wena lengekhathi indlela locabanga ngayo indlela lobuka ngayo tipo iphakamisa uNkulunkulu konke lokwendako le attitude yakho yekuhlonipha uNkulunkulu lokho ke kwenda ukuthi lokwendako kuvete lokuthi ngubani uNkulunkulu. Naso nje umzalwane uyamesaba uNkulunkulu kusho ukuthi lempilo yakhe imniketa sigaba sakhe uNkulunkulu njengaNkulunkulu. Nale mpilo iveta uNkulunkulu. Godliness simply means godlikeness.
kuba njengaNkulunkulu. So bazalwane sithi kuko konke lesikwendayo asikwende ngoba simesaba lokumesaba uNkulunkulu yinto lesitifundisa yona onke emalanga. Encwadini yaThimothi yokuqala 1 Timothy chapter number 4 verse number 7. Timothy yokuqala verse number 4, chapter number 4 verse number 7 na 8. Number 7 uthi ungahambisani nedinganekwane debulukati letingakalungi nakake nakho tetayete wena kumesaba uNkulunkulu. Tetayete wena kumesaba uNkulunkulu. Lelesingisi lithi train yourself in godliness. Noma ke train yourself for the purpose of godliness. Ngiyathanda lesiswati tetayete wena kumesaba uNkulunkulu. Lokuthetayeta shothi yinto lengivama lokuyenda ize ingingene kuze kube injwayelo kuba ihabit kumesaba uNkulunkulu. Verse number 8. Ngobe kwetayeta umtimba ngekwelula imisipha kunenzuzo kwesikhashana nje. Kodwa kumesaba uNkulunkulu kunenzuzo etintweni letinyenti. Ngobe kuqukethe sethembiso sempilo yamanje kanye nesempilo ledako. So uthi la Apostle Paul uthi kujima ujimise umtimba kunenzuzo. Umuntu ojimako nje nelisi na ujima kule lo mtimba wakho uyaphila. Amen. Kunenzuzo usenzuzo yesikhashana but kujima kamoya kutetayeta kumesaba uNkulunkulu kunenzuzo lenkulu. Lenzuzo ayisikwe yangaphakathi. Lenzuzo ngeke siyibone nasesifike ezulwini. Sayibona vele but sisawuqala kuyibona sisaphila la emhlabeni. Ngiyamthandaza kakhulu uMaDavid athi ngiyakholwa ngilokho. Ngiyakholwa ukuthi ngidawubona buhle basimakade ngisaphila lapha emhlabeni. Ngiyakholwa ngilokho. So kuze ndobona buhle basimakade ngisaphila lapha emhlabeni kufuneka intetayete kumesaba uNkulunkulu ngoba kunevele. Sitetayeta njalo kumesaba. Now mfundza incwadi yeZenzo chapter number 10. Kunendvodza lapho igama layo kuthiwa uCornelius. Cornelius kuthiwa bekamesaba uNkulunkulu. Noma leli gama besetshenziswa bekangasuye umJuda Cornelius. But bekakhona intalo uNkulunkulu wemaJuda. Bekasengakabi umKristu la. But iFirst nayo kusidoma sengakabi umKristu. Kodwa le ndlela bekamesaba ngayo uNkulunkulu. Akulenza abasigaba sakhe kwekuthi ngikapteni welibutho lemasotsha eMaroma. Kodwa kuthiwa bekamesaba uNkulunkulu. Bekatinikele uNkulunkulu. He was devout, a devout and God-fearing man. Nabo bonke labakakhe. Elisinaka kuthiwa bekanaka anikela apha labeswele. Futhi bekathandaza njalo njalo kuNkulunkulu. Ngilazani bazalwane. Lokutetayeta kumesaba uNkulunkulu. Kungakabonakali ngempilo yethu yangaphandle ngoba kutawuhlupha nasitawufuna kuqala ngaphandle ngetendo sawugcina siperforma sibe neform of godliness leyabona uPaul abhalela Timothy kuthi ngesikhathi sekugcina abantu bataba nesimo sekumesaba uNkulunkulu. Asikhulumi ngekuba nesimo sekumesaba uNkulunkulu kodwa sikhuluma ngekumesaba uNkulunkulu. Lokusho ukuthi kufuna sitetayete ngekuthi sente into lekuthiwa ngema holy habits
noma ema-spiritual disciplines. Lokufaka ekhathi kufunza livi. Funze livi ngekuzidla ngelivi meditation. Asinakabhala Psalms 1. Athi ubusiswe umuntu ozidla ngelivi laNkulunkulu imini nebusuku. Ufanele nesihlahla lesihlanyelwe ngasemfuleni. Lesithela lesihlala sihlahla njalo ebusika nehlobo sona sihlala sihlahla. So sizidle ngelivi laNkulunkulu. Sibe bantu abatawuthandaza, sibe bantu abatawusika, sibe bantu abatawunikela, sibe bantu abanesikhathi sekuthi konke lokunye ngiyacima tincingo, ngiyacima wena WhatsApp, ngiyakhwesha kubantu banesikhathi sami naNkulunkulu. Lokwenta lemikhiba leyo noma ke le holy habit ngiko lokutawusela sijimise lokukholwa kwethu. Sitoba nemamasela ekumesaba uNkulunkulu. So ke bazalwane nguloko lokutawusela ngoba lokwenta njalo kutawusela ukuthi letimvo letiphazamisa lokukholwa kwethu, letinto tinasiphazamisa la endleleni tivele titidzikele. Ngiko lokutakwenta lokuthi lapho self control singabendi sifukuze ngemandla ethu kodwa kutendakalele because sidedayete kwesaba uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyafuna lokuthi abedvutane nathi. Uyafuna uNkulunkulu kuba ingcenye yekuphila kwethu onke emalanga. Uyafuna uNkulunkulu kuhamba nawe onke emalanga. Uyafuna uNkulunkulu kuthi nawe emsebenzini athi nginawe la emsebenzini, and then nawe esikoleni nginawe la esikoleni, noma ngiseka nginawe la khaya. Konke lokwenda kuNkulunkulu ukuthi ngiyafuna kuba ingcenye yakho. Kodwa ngifuna le environment ivume kwekuthi ngikhona kusebenza kahle. Ngiko kufanele sitayete kumesaba uNkulunkulu. Ngalesikhathi ke sentantongo letinto le miphumela iyatendakalela ngoba lempilo yethu igcina iveta loNkulunkulu ngoba sinesikhathi naye uNkulunkulu. Ngiko abapostoli kuyawuthiwa nasebabekiwe bakuthiwa live laNkulunkulu boPetru naboJohn bavele babona lapho ukuthi abantu laba bebana Kristu Jesu. Because le nkathimulo ya Jesu yasivela nje latimpilo yendaba. Ngiyafuna sibawuthandaza abazalwane. Kwekuthi kunedetsembiso letinhle uNkulunkulu asinikete tona. Le detsembiso letinhle tekuthi he wants to be part of us, ufuna kuba ingcenye yethu. Kufuna kwekuthi sitilungisele, sitiposition, sitimise kahle phambi kwakhe. Kunelivesi lengifuna ukulifundza singakathandazi encwadzini yabaseKorinte besibili chapter number 7 verse number 1 uthi bazalwane njengoba le detsembiso tidethu tatifundzela wena detsembiso langetulu uthi asitihlande kuko konke lokungcolisa umtimba nemoya, siphile impilo yebungcwele lokuphelele ngekwesaba uNkulunkulu. Amen. Asitihlande kuko konke lokungcolisa umoya wethu nemtimba wethu. Asitihlande kuko. Uma sitihlanda sitawuphila impilo yebungcwele. Le mpilo yebungcwele siphila ngoba sesaba uNkulunkulu. Lobungcwele baNkulunkulu buyapheleliswa lapha kithi. As long as we continue sitihlande kuko konke lokungcolisa umoya wethu. Asahlabelele umhlabeleli athi mabala onke awungcolisa umoya wami, athi ngihlande kuwo konke. So bazalwane, to be effective, number 1 ngiyafuna nje uticabangele wena kwekuthi kodwa imicabango yami netendo tami, am I in charge, am I in control? Ngiyakhona yini ukuthi ngitithile ngingadikhanzi ngenta lokuphambene naNkulunkulu. Ngenta njani vele nase ngidibana netimo ngiyalahlekelwa ukukholwa ngekuthi sengisesimene, ngiyamvuka uNkulunkulu ngekuthi sengisesimene. Le ndlela lengiphila ngayo iyangiphakamisa uNkulunkulu. Le ndlela lengiphila ngayo iyakhombisa ukuthi ngiyamesaba uNkulunkulu.
kuyabonakala ibangafakaza yini bantu ukuthi uyamesaba uNkulunkulu. Angasho uNkulunkulu atshele Sathane njengoba atshela Job, amtshela ngaJob ukuthi uyibonile inceku yami le mesaba uNkulunkulu. Ngule mpilo leyo lefuna uNkulunkulu asisinde ku ngiyajabula lokuthi akusiko kwenta kwethu. Ngiyajabula lokuthi kwenta kwamoya waNkulunkulu. Ngiyajabula lokuthi uNkulunkulu uyafuna lokusilungisa, uyafuna lokusisida, uyafuna lokusigeza, uyafuna lokusihlanda. Bese into sathandaza ilamuhla. Ngulo nje asinkosi ngihlande. Ngulo nje aticelele uNkulunkulu kuhlandwa. Kuze somfuta yena. Ngiyantshela bazalwane uma besingakubamba lo singabona ngedithelo empilweni yethu. Inkosi emsayisibusisi. Ngiyacela sisukume sihlabelele sibese singena emthandazweni.